Afishiapa Fabibiara was shabbing. Yes, see 2021 and need just some ONYAME I never be brave. And yama hoarding, and yawa hoarding, and ye nim dear, and ye nyansa on the Go TV for ye mo be beer Afishiapa. After Friday, see me yes, ONYAME hoarding. Ni shira ayaresa apomodine enkwatentene e de amaya hwefo nyina first Monday ewo 2021 mu eye anigesem ene aseda ena mepese me na wo ebeche oma obi ade a o expect so obeda na se empembebri we ade mo obi no na wase a ya na wudi ya kakra ewo mu Ose anani mi yemani nani amso ana anya ne fe ana nani nche ho empe mebiri obi chawade na so wani nye ho a aya wure ta afi se obeda ase nti wana ase a e interpretation bebre na me no be cha asem bi e was Psalm 34:1-3 yen hwe ade bi wo ho ose Meshira erade enanyina na yeye ewo manumu da erade wo mu na mekra be hoahoa ne ho ahobrasiefo ebete na won ani agye mone menkamfo erade keseye na momayemum emanidi eso hallelujah Psalm 34:1-3 You hear English now, so. Or say, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Hallelujah. Ediana ONYAME ayama o empebe bra na be se so bibi mu ansa ye hu se ONYAME aye bebre amaye na no me kan asem bi se 2020 ewie nipa kakra bi na hu ye sana 2021 so ahyase nipa kakra bi na ato ye but eye anije sem eye nhira eye ade ahohoaho ama me ne wo se enne wote me ne na me so mete wo ne se enne uhunu nua no so ehunu wo osimeshira awrade danyina enkyere se joda benada nka ho ukuyada ya woda nka ho se danyina na mi se mi wosika o mi ni sika o meshira awrade me yare o mi nyare o meshira awrade obi ewu o mi fie obi mu o mi fie o meshira awrade danyina na yemu ye abetena manumu da Asem from a bonny be bo fire who penny a blemu ONYAME. Na ye fini a wayama ye no se a son bo and I a so chain yaw dear bina ye din and primprin yamu. A rather woman a me cry ebe one and home. And ye can't be a manyantina me cry ebe one and home. And ye do a manyantina me cry ebe one and home. Now if you are the 4 person go be who and net and so anto Obi sonti enso free mu. Wonya accident wan wo obi nya accident enu wo de no kra wo ye. Awrade wo mu na me kra be wo ne ho. Ahobrasiefo ebete na wani agye. Mombra me ka me ho ne ento ONYAME aye nyumo. Because say asamando enni ayeye. Ye atiasifo ya ne de ONYAME ayeye ebema no. Obi beka se bronya krama husuma ni enye hwe won kwa anwade 2021 ye yewra mi wonim ne pa ONYAME ewo ma wo osimeshira awrade dan nyina awrade enne ye behira wo dan nyina esanse wo de yenkwa ache yen esanse mama yen ogie soronko esanse mama ye di atamfo sonkonim Babia will be a winning ye wate. It sounds a fiacqua pro, a babeto. And any penny on a beto won't. A dear bet chimpamura,
on the first no obi hwere ne nkwa now no yeni ananka yense na yemfata na se onyame eni yen adini ya emma onyame yeyi empa wonu mu da wate omra meka me honi ento onyame yeyi enwum omra meka me honi enfo onyame aseda emma no omra meka me honi enkase onyame yebehira wodan nyina in good and bad times yebema wo so Everybody yen train and kase ye topna nsan ya to yeyi nwum Minya na watching ma onyame ayeye enoso wanu wate empo ni pampo se wuya de mo bi na ndo na sia ya na mpem bebre ye kan se medase ebi mra biem ndi se de wo appreciate wonyame na wo da na se na wo ma no so ma no wo ye ma wani so no na oye no moho e de ama wo nyame nhira ba bibiara wo na ma wadwen emra so se ye fa de srade na ento ho kakra na yemma nyame kese yeso na yenhye nanuonyam na obehu sai nam sayo so no enyum bebre ne beba adansedie bebre ne beba na onyame ebehye ne ho ani munyam me na se da se ne yebesa hye biem nyame abasanye kese wo so pa amen